bebe senjalo ukuthi lo via kade lo ngaphansi koncanuko sebe lo ngaphansi koncanuko kubhaliwe na ngisho komabona parental guidance lo ngaphansi koncanuko sekubhaliwe mama nakomabona parental guidance ilonga phansi konke isekuthiwe PG esenzeni ilonga phansi konke njena ikuthiwe PG 16 esenzeni ilonga phansi konke njena hambo sekuthiwe PG 13 lo phansi kumeluko njela ngona ilo esakade bebhalele nama bebethi njalo ukuthi saba lo inakade bebhalele bebethi njalo ukuthi kubuka lapho wemphamisa bebethi njalo ukuthi afande lo inakade bebhalele bebethi njalo ukuthi ambona lo esakade bebhalele nama bebethi njalo ukuthi saba lo enakade bebhalele bebethi njalo ukuthi lo fia kade bebhalele nama bebethi njalo ukuthi afale lo enakade bebhalele bebethi njalo ukuthi ambona leso koluwana lengane mama uyazi ukunyazi ukuthi koshwe lemufoluka naye mama yazi ukunyazi ukuthi ambona leso koluka nalengane mama yazi ukunyazi ukuthi koshwe lesufoluka naye mama yazi ukunyazi ukuthi ambona leso koluka nalengane mama uyazi ukunyazi ukuthi koshwe lemufoluka naye mama yazi ukunyazi ukuthi ambona bazothi sebekablana lakuthini usokuthi ngane ifunda nkulumo bazothi mesebekwazana ukuthi ngane ifunda nkulumo bazothi sebekablana lakuthini usokuthi ngane ifunda nkulumo bazothi sebekablana usokuthi ngane ifunda manyana egama lakhe umphamisa insimi enkulu uthi kubhaliwe ngibona kude ukuthi parental guidance 18 SNVL kuseni kusa ngempela ke inkomo le enomlayezo omkhulu kakhulu la eshaya uyeke lapha insimi enkulu emnandi ekuseni kusa kumsakazo uMkhonto FM esikunikeza yona ngaso ke lesi sikhathi ngempela ngiyabona ukuthi hey uzokhala mama lemqoyibuka nalomntwana ngoba iyakutshela ukuthi PG18 SNVL uyachazela ngazo zonke ke ukuthi yabona lo esobona lapha usho ukuthini
ubona lapha usho ukuthini, uV usho ukuthini, uElien ke usho ukuthini. Ngikhuluma ngayo ke lapha insizwa ke uMphamaza insimi enkulu ngempela ekuseni kusa nje kunika nje ngomemeni kakhulu. Hhayi kuyabhalwa la ngaphandle yabona ke kuyajabulisa ukubona ke noma ukuzwa amaciko nje akithi eshaya ingoma emnandi kanje engenanhlamba enganakudelelana enakunokuchwensana kodwa ekhuphuka nje ngengoma ke eyakha isizwe ekuseni nje kusa. Isikhombisa kuphela ke imzuzu siyakulo kwelesine. Ngalo kwelesine uzongishayela 071 285 3403 071 285 3403 masithi yakulalo ngizothena ke ekuseni kusa oba nje ubafisela nje impela sonto enhle kusemsakazweni Mkhondo FM. Nangu nomalanga uZulu boy khala ngonomalanga. Bala lezi ncwadi sengiyijule ehlathini.